Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka Podcast, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Tugiye kuganira kuri iyi ntambara nabonye yatangiranye ubukana. Mwarabibonye isi muri iyi minsi nta gahenge irimo kugira. Tumaze iminsi tubona ibiza muri Libya, tumaze iminsi tubona ibiza muri Maroc, intambara muri Syria, intambara muri Ukraine, aba Islamiste hano muri Afrika za Mali na Burkina Faso n'ahandi na Niger. Tumaze iminsi tubona abanyafrika bari kurwana no kwigobotora ubukoroni bw'abafaransa. Nkaho ibyo bidahagije rero, uyu munsi nabyutse mbona intambara yatangiranye amabomba afite ubukana buremereye cyane. Iyi ngiyi akaba ari intambara Vladimir Putin n'Uburusiya bagomba kugiramo uruhare cyangwa se bafitemo uruhare nk'uko biri kuvugwa. Reka tubiganireho ahangaha kuri Waka Waka, ariko nanone turaza kwinjira no muri intambara ya Ukraine, turebe ibiri kubera ku mirongo y'urugamba. Abanya-Ukraine bakomeje kumanika amaboko, abasirikari babo benshi bamanitse amaboko. Turebe ingendo Zelensky arimo, turebe Shoigu imipango arimo gutegura, tubirebere hamwe byose ahangaha muri iyi podcast. Amahoro kuri mwese. Yes, rero tudatinze tuganire kuri iyi ntambara nabonye yatangiranye ubukana buremereye cyane. Akaba ari intambara irimo guhuza igihugu cya Azerbaijan n'igihugu cya Armenia. Ibi bihugu rero nta bintu byinshi cyane mbiziho, ngomba gukora ubushakashatsi nkamenya icyo bihuriyeho, nkabasha kumenya icyo bipfa, amateka yabyo, inzika bafitanye zituruka hehe. Ibyo ngibyo nibyo umuntu ari buze gukoraho ubushakashatsi, tukabiganiraho mu biganiro biza gukurikiraho. Gusa icyo nashaka kubabwira nuko hari indi ntambara iteye ubwoba yatangiye kandi Uburusiya burimo. Armenia iratangaza ko Uburusiya buri ku ruhande rwa Azerbaijan yatangije ibitero bikomeye cyane ku gace ka Karabakh. Ahangaha Azerbaijan kabivuga ko hari imitwe y'abaterabwoba benshi cyane bahafite ibirindiro bikomeye cyane. Ikabivuga ko rero amabombe yabyutse imena ahangaha muri aka gace yaragamije gusenya ibirindiro by'iyi mitwe y'iterabwoba ndetse n'ibirindiro by'ingabo za Armenia. Ikabisaba rero Armenia kuba yakura ingabo zabo zose ahangaha muri aka gace ka Karabakh. Ibyo ngibyo rero akaba ari ibintu nabonye na Armenia itemera na gatoya. Akaba ari ibintu bigaragaza ko iyi ntambara ari intambara igiye gufata indi ntera. Nahoze mbona Azerbaijan bavuga ko iri ku ruhande rw'Abarusiya, irimo gukoresha intwaro yego z'Abarusiya zahoze mu Basoviete, ariko irimo iranakoresha n'intwaro z'Abanya-Israel. Akaba ari igihugu ubona ko gikomeye cyane ukurikije n'ubukana cyatangiranyeho iyi ntambara. Rero icyo nabasezeranya n'iki? Icyo nabasezeranya nuko iyi ntambara ndaza kuyikurikirana, ndaza kureba amateka y'ibihugu, ndaza kumenya ahantu ituruka ku buryo tuzayiganiraho birambuye ahangaha kuri podcast. Tumenye ni bande bayiri inyuma first of all, kubera ko murabizi ibintu byose tuba dukeka babandi. Babylon tuba tubakeka kubera ko ni abantu bamenyereye proxy wars. Rero muri iyi gahunda bihaye ngo yo gupfukamisha Vladimir Putin n'ubukungu bw'Uburusiya, hashobora kuba mu tuntu twinshi two kumutegurira intambara za hato na hato hirya no hino, ku buryo Uburusiya bwisanga mu ntambara nyinshi cyarimwe. Ibyo ntago nabihamya for now. Ndaza kubireba ndebe impamvu zabyo, tuzabiganira mu kiganiro gikurikiraho. Rero tudatinze dukomereze ku rugendo rwa Zelensky ubarizwa muri Amerika muri aka kanya tuvugana, aho bivugwa ko yagiye gucinya inkoro no gushimira ba bosi biwe. Ariko nk'uko mubizi Zelensky ntago ajya ashimira ngo aviremo aho atagatayemo ngo ababwire ko bidahagije, ngo ababwire ko bidahagije. Ibyo bintu rero akaba ari ibintu ajya apfa cyane n'Abanyaburayi bamwita indashima, akabipfa cyane n'Abanyamerika bamwita indashima. Ariko nge mbona ko baba mubuza kuvugisha ukuri, kubera ko Zelensky niba baramushutse akisanga muri iyi ntambara, niba intambara igitangira murabyibuka imishyikirano yaberaga muri Turkiya, nyuma yaho ikaza guhagarara kubera ko Zelensky atashakaga kuyikomeza. Yari yijejwe ko azahabwa imbaraga zo gutsinda Abarusiya akoresheje imbaraga za gisirikare. Ibyo ngibyo rero
rero Zelensky bikomeje kumubana iyanga, niyo mpamvu iyo bamuhaye cluster bomb arababwira ati ariko ntabwo bihagije, bamuhereza ziriya ngo ni long range missile akavuga ati murakoze ariko ntabwo bino bihagije. Ariko ugasanga koko Zelensky nibyo ko twamwitaga indashima, abantu baraguha uyu munsi ejo ukabwira ukabasaba ukababwira ko ibyo baguhaye bidahagije, ariko igihe cyose abo bantu aribo bagutumye uba ufite uburenganzira bwo kubabwiza ukuri, ukababwira uti nibyo ibi bintu mumpaye mugize neza, ariko kuri misiyo mwampaye ntabwo bihagije. Ufite nicyo kintu kiburamo mu magambo Zelensky akoresha kugira ngo njyewe mvuga ati ukoze akantu keza, unabaye umuntu w'umugabo. Yakabaye avuga ati kuri misiyo mwampaye ibi bintu ntabwo bihagije, nkeneye ibirenzeho. Rero kumwita indashima, kuvuga ngo Zelensky ntashima, no, arabwira ba boss be bamuhaye misiyo. Rero arahangaha muri Amerika turaza kureba ibiganiro agirana na Muzehe, nagira amahirwe agasanga mind ya Muzehe imeze neza, ntabwo ari kwibagirwa, kubera ko Biden ni umuntu muba muri kuganira kuri football ukumva ebane ayisazanamo iki kanca ikintu gitandukanye na football, ukumva azanyemo ikira nkuko mwaba muri kuganira hariya ngo bavuganira ngo bigoye ngo akazana ibiki n'ibintu nk'ibyo ngibyo. So nagira amahirwe agasanga mind ya Biden iri fresh, ashobora kumureba akamumenya, agashobora kuganira nawe agakurikiranya amagambo barimo baraganira uburyo bwo gufasha Ukraine. So turakomeza tubirebere hamwe. Twarabibonye Tank Abraham bemereye abanya-Ukraine abanyamerika n'uyu munsi, mwari mubizi ko zitarahagera. Twigeze kuvuga ko ziri mu nzira zigiye kuhagera, zagombaga kuhagera mu kwezi kumwe. Kuva igihe twakoreye ikiganiro twakoze tuvuga tuti Tank Abraham noneho ziri muri Ukraine, ziri mu nzira igana muri Ukraine, byagomba kumara ukwezi kwarashize. Abraham n'uyu munsi ntabwo ziragera muri Ukraine. Murabizi F-16 biracyari ikibazo, biracyari ikibazo, abapilote bikomeje kwanga. So urumva ko Muzehe na Zelensky ibiganiro byabo ntago nzi ngo birabivuga iki n'iki, ariko ni ibiganiro bijyanye no kongera guhereza ubuhenda abana abanya-Ukraine muri iyi ntambara yabo barimo muri Ukraine, ariko bahanganye n'Uburusiya. So mu gihe rero Biden arimo guhura na Toto Zelensky, abasaza nabo bari guhura muri Tehran. Shoigu yamaze kugera i Tehran aho agiye guhura n'abanya-Iran bakomeze baganira uburyo bwo expandinga imikoranire y'ibi bihugu byombi. Akaba ari ibintu bikomeje gutera ubwoba abanyamerika n'abanyaburayi, kubera ko bumva ko Iran yari yarabaye isolated, Iran yari yaraciwe ku ruhando mpuzamahanga, bashaka ko ikena ku buryo nta kintu na kimwe ishobora kwigirira. Kuva intambara ya Ukraine yatangira, abanya-Iran amarembo yabo yarafungutse. Ubu binjiye muri BRICS, ubu ngubu bari mu bintu by'ikoranabuhanga n'Abarusiya, bafite imishyikirano myinshi. Ko niba Shoigu ni ministre w'ingabo mu byibuke, niba ari Tehran, ibyo bari kuganira ni ibya gisirikare. Kandi nkuko mubizi abanya-Iran bahaye copyright Abarusiya kuri izi drone Shahed zabo. Izi Shahed z'abanya-Iran ubu ngubu zirimo gukorerwa hehe? Zirimo gukorerwa mu Burusiya, n'Abarusiya barimo kuzikorera. Ni ukuvuga ngo babahaye copy, babemereye kuzikorera amakopi menshi. Ibyo rero urumva ko ni ibiganiro by'abantu b'abapapa, ntabwo ari ibiganiro bya Toto na Muzehe, oya, ni ibiganiro by'abantu bavuga ati dukorere hamwe iki n'iki. Twarabibonye Shoigu avuye muri Korea y'Amajyaruguru, minisitiri w'ingabo z'Abashinwa avuye mu Burusiya, ingabo zirategura kuzitoreza hamwe. Ni ikintu cyakomeje gutera ubwoba aba banyamerika n'inshuti zabo, cyane cyane n'abanya-Israel. Ari nayo mpamvu mbabwira ngo Israel ntabwo yashatse kwivanga muri iki kibazo cya Ukraine kubera impamvu nyinshi zitandukanye. Hari impamvu z'amateka ifitanye n'Uburusiya, hari impamvu z'amateka ahari y'intambara, ariko hakaba n'impamvu zo kugira ngo Uburusiya nabwo butazarenga imirongo runaka mu mubano bugirana na Iran.
akaba ari n'ibintu tuzakomeza kureba, ese ni hehe Uburusiya bwiteguye kugeza buha tekinoloji cyangwa se ikoranabuhanga rya gisirikari aba banya-Iran, kuko ni nayo mpamvu nyamukuru ituma abanya-Israel bitwararika cyane muri iki kibazo cya Ukraine. Murabizi muri izi system z'ubwirinzi bwo kwirinda ibitero byo mu kirere, iziri gukoreshwa ahangaha muri Ukraine ni izikomeye cyane, ziri top, ni imwe bahawe n'Abanyamerika bita Patriot. Izi z'abanya-Israel zivugwa ko zishobora kuba ziri hejuru ya Patriot ntago zigeze zigera muri Ukraine. Bikaba byaranavuzwe ko abanya-Ukraine bazishatse cyane, bakazisaba cyane, abanya-Israel bakabatera utwatsi kubera ko ntabwo bifuza gutuma Uburusiya bugira imirongo burenga mu masezerano bafitanye n'aba banya-Israel. Icyo rero tuzakomeza turebe ngo ni hehe Uburusiya bwiteguye kugeza mu gukorana na Iran. Tuzakomeza tubire ko Abarusiya bafite inshuti z'abanya-Israel, Abarusiya abanya-Iran ubu ni inshuti zabo, barabatabaye. Murabizi Abarusiya binjiye mu ntambara batazi ibintu bya drone ko ari byo bigezweho, drone z'abanya-Turkiya izi ngizi bita ngo ni Bayraktar zibatesha umutwe, kugezaho abanya-Iran babahaye drone Shahed bakanabemerera kuzikorera. So tuzakomeza turebe ngo imikoranire y'aba banya-Iran n'Abarusiya izaba iri ku ruhe rwego. Gusa icyo nashaka kubabwira nuko Iran ni igihugu gikomeye mu bya gisirikari, ni igihugu kimaze kugera kuri tekinoloji ikomeye cyane, kubera ko hari ikintu kimwe mugomba kumenya. Niba abanya-Iran batanze drone zabo Shahed kuza muri Ukraine, nuko hejuru ya Shahed bahafite indi drone itaragera kuri field, batarashaka no kugaragaza na performance yayo. Ibyo ni ibintu bizwi, bafite drone iri hejuru yiriye. Cyo kimwe n'abanya-Turkiya ntibashobora gutanga Bayraktar badafite indi iri hejuru ya Bayraktar. So rero Iran ni igihugu gikomeye cyane. Twamenye n'imbaraga za Iran by the way kubera iyi ntambara ya Ukraine, ko ntabwo twari tuzi ko Iran yagira uruhare muri iyi ntambara iri kubera muri Ukraine. So rero urumva ko ni ibiganiro by'abapapa bitandukanye n'ibiganiro bya Toto na Muzehe wibagirwa cyane, Muzehe Biden. Muzehe Biden. Uyu Muzehe Biden rero ku munsi w'ejo bundi ubwo ni kuwa kangahe? Uyu munsi ni kuwa kabiri. Ku munsi wo ku cyumweru Abanyamerika bakaba baraburiye irengero indege F-35. Murabyibuka ko bemereye Ukraine F-16. Izi ni indege nazo zikomeye cyane zo ku rwego rwo hejuru, ariko noneho nkuko nari maze kubibabwira kuri Shahed z'abanya-Iran, buri umuntu yohereza muri iyi ntambara ikintu azi ko hejuru yacyo afite ikindi. Izi F-16 rero hejuru yabo hari ndabishobora F-35 iri hejuru y'aho ngaho. Iyi ndege rero ku munsi wo ku cyumweru ikaba yaburiwe irengero iri muri Dakota mu byari byiswe imyitozo. Iyi ndege ikaba yaragurutse, umupilote wayo abonye bimucanze arasimbuka avamo akoresheje rya koranabuhanga ryazo ryo gusimbuka. Iyi ndege iragenda, amaradara arayikurikira, ariko iza kuburirwa irengero. Ubu ngubu na leta ya Amerika yasabye abantu bose ku isi yose hirya no hino kubafasha gushakisha iyi ndege. Ukaba wakwibaza uti izi F-35 ikoranabuhanga zifite, ibigwi ziririmbwa, ni gute iyi ndege yaburirwa irengero? Ibyo bintu bisobanutse gute ikabura? Noneho n'ayo maradari yabo bavuga akaze ntaba yabereka ngo iyi ndege yaguye aha. Indege niba ari mu myitozo muri Amerika, ni ukuvuga ngo radari zanyu zose ziba zikontorora Amerika, mwakabaye mumenya ngo indege yaguye hehe, yaburiye hehe.
ngewe ibintu byanshanze kubera kumva ngo indege ngo yabuze iburirwa irengero, ari indege bivugwa ko ari indege mu za mbere zifite ikoranabuhanga rikomeye cyane. Usibye na F-35 na F-16 ni indege zihambaye cyane zifite ikoranabuhanga rikomeye cyane. Izi rero murabyibuka F-35 izi nizo Erdogan arimo gusaba abanyamerika kugira ngo abashe kwemerera Sweden kwinjira muri NATO, kandi barabimwemereye. Ari nayo mpamvu iki gihugu kizeye kuzinjira muri NATO, kubera ko abanyataki bazahabwa F-35. Ni indege zikomeye cyane. Ibaze rero iyo ndege ikase gutya, nanjye bakibivuga natekera avuga reka rero kwa kundi ubu ugize gutyo ukajya kubona ukabona mani irakugwiriye. Nk'iyo ndege iguye mu maboko y'Abarusiya byaba ari sawa cyane kuri njyewe, iguye mu maboko y'Abachina byaba ari sawa cyane kuri njyewe, iguye nko muri Iran byaba ari sawa cyane kuri njyewe. Usibye ko inaguye no muri Venezuela kwa Maduro buriya aba bantu bikoreye abanzi benshi cyane. Ibaze ikasi ikagwa nko muri Cuba cyangwa kwa Maduro, yabiri mu Burusiya. Ni same story kabisa, ni same story. So iyi ndege yakomeje kuburirwa irengero, ntawe uzi aho yaguye. Nawe ushobora kugusohoka iwanyu mu gipangu wareba hanze ukabona akadege kaguye aho ngaho. Usibye ko ari ikidege giteye ubwoba, F-36 ni indege iteye ubwoba, nawe uyirebye wahita umenya, ariko ishobora kuba naho hanze y'igipangu cy'iwanyu, ntawamenya. Abanyamerika ntabwo bazahanira. So tuzibaza kuri ibi bintu, tuzibaza ngo izi ndege zijya he, tuzabimenya gute koko? Air Malaysia n'ubu ngubu ntiragaragara, ntibaramenya ngo yagiye. Iyi rero nayo ishobora kuba ari uko nguko bigenze. So rero iri koranabuhanga ry'Abanyamerika naryo ntabwo riba ryuzuye, n'ibindege ishobora kubava muri humye ntimumenya aho yaguye. Ari indege ifite ikoranabuhanga, ifite amaradara ayikurikira, ifite amasignal itanga ahantu hose igiye. Ni ibintu bigaragaza weakness muri iryo koranabuhanga ry'Abanyamerika. Nibyo bya bindi bavugaga bati turimo turakoresha amarobo, ariko hari igihe amarobo azagira ubwenge akaduhindukirana. None n'iyo ndege yagiye he? Ibaze igarutse ibiro nagiye kuvuga mwari kunseka anyway, ariko nyine harimo akabazo kuri iyo F-35. Tuzakomeza tubirebere hamwe. Ikindi kandi nuko nkuko byagaragaye ku mirongo y'urugamba ahangaha muri Ukraine, nuko mu duce twegereye Zaporizhia ahangaha muri Robotine, abanya-Ukraine benshi cyane bamanitse amaboko, bitanga mu maboko y'abasirikari b'Abarusiya. Akaba ari intambara rero nababwiye ko irimo ibintu by'imitego myinshi cyane. Robotine muribuka ko bari bavuze ko abanya-Ukraine baserebuye intsinzi ahangaha bavuga ko bahafasha, ariko bakomeje kuhatakariza ibintu n'abantu benshi cyane. Ariko ikintu kibabaje gitera no kwibaza ni gute ukora attempt ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane kugeza ku ya 20 udashobora gutobora imirongo y'Abarusiya, ariko ugakomeza koherezayo abana b'abanya-Ukraine ngo bakomeze bajye gutestinga iyo mirongo. Uvuga ngo abagenda ntibagaruka, niyo hagarutse hagaruka mbarwa. Ntabwo uvuga ngo mwatestinze, ngo ni nka kwa kundi ufata testeri itestinga umuriro ugakoza muri prize ugakandaho byakwaka ukavuga ngo umuriro urahari. No, ni ugutestingisha ubuzima bw'abantu. Icyo kintu mujye mugitekerezaho. Niba bavuga ngo Robotine uyu munsi ejo byanze, ejo byakunze, ejo byanze, ngo ukumva ngo urujano yani gutyo, ukumva aho hose n'ubuzima bw'abantu buba buri gukoreshwa. Icyo kintu mujye mugitekerezaho. Ntabwo ari testeri ngo ni akantu bakozaho bagatestinga bakareba ko Abarusiya bari tayari. No, bohereza y'abantu, babarasa bakohereza y'abandi. Niyo mpamvu uyu munsi intambara muri Zaporizhia irakomeje, intambara muri Bakhmut irakomeje, ahangaha muri za Robotine na hehe na za Oruzhane. Ni ibintu biteye kwibaza, kandi noneho uko ubohereje ukabohereza nta kintu wahinduye. Ubundi wakohereje wenda ba mbere, niba uri umuntu ushaka kurwana ukamenya ibibazo bahuye nabyo, aba kabiri wajya kubohereza ukabohereza wabikosoye. Naho ibi bintu ni ibintu byo kwicisha abantu benshi, kandi mu bintu namwe mubona ko bitazashoboka.
kuko njyewe ndi Zelensky nakabaye mvuga ati noneho kubera ko niyemeje kurwana reka mfata abasirikare iyi contre-offensive mbe nyivuyemo, ahubwo nanjye ndinde aho mfite, ntegereze F-16 zizaze, ntegereze Abraham zizaze, nkomeze nsabirize hirya no hino ndebe ko ibintu byaziyongera, noneho ntangire contre-offensive itandukanye n'iyi ngiyi. Nje numva ari bwo bwenge ku muntu waba ashaka kuzakomeza iyi ntambara agamije kuyitsinda. Naho F-16 nizo Abraham nibiza nta basirikare ufite bo hasi ku butaka, bizagenda bite? Bizagenda bite? So ngiye mbona ko imibare ya Zelensky irushaho kugenda iba mibi cyane. Irushaho kuba mibi kuko urebye kwanza bataranatangira offensive yabo, nk'ukuntu abarusiya babikoze bava muri Kherson kugira ngo batazatakariza abantu benshi. Abanyamerika binginze abanya-Ukraine kugira ngo barekure Bakhmut, bakuremo abasirikari babo baze bayirindira inyuma, be gutakarizamo abasirikari benshi. Abanya-Ukraine barabyanga. Bakhmut, murabyibuka Bakhmut yitwaga ibagiro. Umusirikari muri Bakhmut yabaga afite icyizere cy'amasaha 4 yo kubaho. Bivuze ngo Bakhmut abanya-Ukraine bahatakarije abasirikari benshi. Iyo mibare nawe wibaza uri komanda wabikora ute? Iyo baza kuva muri Bakhmut abo basirikari bose baguye muri Bakhmut bari kubafasha muri contre-offensive nta bari bahari. Iyi contre-offensive mukomeje kumariramo abasirikare, F-16 zizaza zizisanga ziri zonyine mu kirere. So muzahora mu tuntu nk'utwo ariko ubuzima bw'abantu burimo kubigenderamo. Rero tuzakomeza tujye tuganira kuri ibi bintu bibera muri Ukraine, kubera ko hari ibintu biba ukumva biteye agahinda, kuko abanya-Ukraine n'abantu bakeneye kubaho nk'uko natwe dukeneye kubaho, nk'uko abarusiya bakeneye kubaho, nk'uko abanyamerika bakeneye kubaho, nk'uko abafaransa bakeneye kubaho. Bakeneye amahoro. Rero iyo ubonye uburyo barimo kugambanirwamo, ukabona uburyo barimo gushorwamo mu ntambara, nahoze mbona inteko ishinga amategeko muri Ukraine igiye kwemeza ko abagabo bose bafite ubushobozi bwo kujya ku rugamba baba digitalize. Ni ukuvuga ngo baba digitalize nk'uko indangamuntu zacu zikoze zibura ziri digital. Ni ukuvuga ngo bazaba basevinze ahantu ku buryo wandikamo izina cyangwa se ukashyiramo ikarita cyangwa iki, ugahita ubona urutonde kuko umuntu ari ku rutonde rw'abashobora kujya mu gisirikare, cyangwa waba ugiye nko guhaha ahantu watanga icyangombwa cyawe, birahagije ko abacekinga bazakoze indangamuntu yawe ahantu bagahita babona ko uri eligible kujya ku rugamba. Ibyo rero ni ubugambanyi bukomeje gukorerwa abanya-Ukraine, kuko njyewe iyo ndi mu rugo iwanjye cyangwa se ndi na hano muri Waka Waka podcast ngatekereza ku muntu nkanjye wishakira amahoro, wishakira kwiyicarira agatuza, akaganira n'inshuti, agakora gahunda zatuje, abana be bakajya ku ishuri. Utekereza kuri uwo muntu ukumva ko ababaje cyane kandi arimo kuzira system. Uyu musaza uhora agwa, umusaza uhora avugishwa, umusaza utakimenya no kuzunguza ururimi kabiri mu kanwa kiwe. Ni ibintu bibabaje, tuzakomeza tubiganireho. Iyi ni Waka Waka Podcasts.